Tôi là ông Sô Liu, the Virin Omi, Reverend Thansiama and his ethical approaches. The Virin Lalrin Omi hi NIT PhD research scholar. Thao ni English department la mani ye. Pu moderator level na Reverend Thansiama thule thangai ke tor local song te in survive se bai ke bu sa chewa ichina kan kama a soi te khan ni sap chong thumal I an han lam khanin anin thashun bel khop me ke chuan ke paper hi English section na ni wa khan mi tur ni wa khan English han ka zia ka letling man to box si la wa chu bang chani ka zia an ha ka ron char do na ni sha tham na ka ron dil pasadu ani chuan I an tarna ta ang khan ka topic here Reverend Thansiama and his ethical approaches the ania kan char ania Reverend Thansiama is one who needs no introduction. He is one of the pioneer and trailblazer who voiced regarding social and church reformation. At a glance, it might seem unreasonable and self-contradicting the fact that a pastor reprehending of the congregation. However, if one digs deeper, it is evident that Reverend Thansiama does have a positive attitude towards the church. Instead, he sees the wrongdoings of the people and gave a constructive criticism so as to have a positive impact. Ethical approaches of Reverend Thansiama. First and foremost, ethics is the discipline and practice of applying value to human behavior, as well as the constructs of human culture, particularly to morality, customs, and laws, resulting in meaningfulness. A scholar named Sewell describes 3 ethical approaches. Among these, communitarian ethics is mostly relevant for the study of Reverend Thansiama. Communitarian ethics has a quite different point of departure, which stresses not the individual but rather the community within which the individual places him or herself, and is the critical context of ethical decision making. The communitarian asks the question of his responsibility in his or her community. The Scottish ethicist W.D. Ross focused his own ethical writings on the question of where do duties come from? And his answer was that they come from relationships. We know our duties toward our fellow human beings by the nature and quality of our relationships with them. Ethical approach is different from the duties we owe our country. The communitarian asks us not simply to look within to understand how values should apply to human conduct, but to look out and to face the duties of being a creature for whom social interactions are definitive. Environmentalists, neighborhood activists, feminists, globalists are some of the groups loosely identified today with the communitarian movement. And the key to this social transformation, the communitarian belief is the balancing of rights and responsibilities. And coming to his ethics of possibility and optimism, Reverend Thansiama has been well known for his straightforwardness in depicting and reflecting the social wrongdoings. However, he was distant from pessimism. There are philosophers who are pessimistic and there are elements of hopelessness in their teachings. Arthur Schopenhauer contends, human life must be some kind of mistake. The truth of this will be sufficiently obvious if we only remember that man is a compound of needs and necessities hard to satisfy, and that even when they are satisfied, all he obtains is a state of painlessness where nothing remains to him but abandonment to boredom. This is direct proof that existence has no real value in itself, for what is boredom but the feeling of emptiness of life? David Benatar, on his disappointment, argues, each one of us was harmed by being brought into existence. The harm is not negligible, but the quality of even the best life is very bad and considerably worse than most people recognize it to be. Although it is obviously too late to prevent our own existence, it is not too late to prevent the existence of future possible people. Not a slight element of hopelessness is there in the teachings of Reverend Thansiama. His main motive remains to be a good cause, so it is far from anguish and desperation. The trait of religious thinkers is positivity through God.
An approach called theodicy is the justification of the existence of evil, where it claimed the defense of God's goodness and omnipotence in view of the existence of evil. Leibniz's approach on optimism is therefore cosmic in one way, but it has its implications in the study of Reverend Thansiama. On theodicy, he writes, if we knew the city of God just as it is, we should see that it is the most perfect state which can be devised, that virtue and happiness reign there as far as is possible in accordance with the laws of the best, that sin and happiness are well nigh nothing there in comparison with the good, and even are of service for greater good. It can be assumed that this is the motive and the reason that drive Reverend Thansiama. In reading his life, history, and his sermons, one can easily see that the obstacles that were on his way meant nothing to them. No one and nothing could deter him to stop trying to amend that need amendments in the society. In one of his writings where he reviewed his ministry, he remarks, if we search for the best, with all our might, it will get better. Even this single line proved his positive motive regardless of his ways. Leibniz believed that to emphasize the significance of good, God allows evil to exist. However, this doesn't mean that God entertains or welcomes evil. He imparted his idea that God created the most perfect possible whole in which even imperfections serve the greater perfection of the whole. This implies the positive potential of man in the midst of vulnerabilities. On philosophy of optimism, Johann Gottfried Herder is one worthy of mention. He declares, we have seen that the end of our present existence is the formation of humanity, to which all the meaner wants of this earth are subservient, and which they are all contrived to promote. Our reasoning capacity is to be formed to reason, our finer senses to earth, our propensities to genuine freedom and beauty, our moving powers to the love of mankind. Either we know nothing of our destination, and the deity deceives us in every internal and external symptoms of it, to fear we should be senseless calumny, or we may deem ourselves as certain of this end and as of the being of God and of our existence. Here, Herder tries to remind us of our potentiality. In this context, Herder and Reverend Thansiama go parallel, as they both try to reflect the subjectivity of a potential of man, which, according to Reverend Thansiama, mirrored the greatness of God. So, in his autobiography, his recount of situations where he reprimanded some action statement of the need to amend incessantly follows. There is one incident when he was studying Vauxhall Church. There was a damsel with charismatic actions which completely disturbed the worship service, creating an atmosphere of tumultuous aura among the congregation. After a while, he intruded, resuming the service back to normalcy. Later, when the elders of the church spoke in defense of the damsel, he admonished them, saying, you almost killed and ruined this congregation by your negligence and meager actions. Do not repeat it in the future anyhow. As aforementioned, his teachings on the concerned context followed. He opines that he just wants to remind the idleness of the church leaders, how they did not lead in the right path, the burdensome and the massive effort needed in ministry, and the need to be fastidious. This can be regarded as a valid proof in defense to Reverend Thansiama that he did not criticize the church, but rather the people in it. It is evident that he tries to bring out the potentialities of the people as the current condition of as Reverend Thansiama recounted, is not how God has created man in the first place. In this context, he goes parallel with Herder, so it can be considered that he has a positive interpretation of negative circumstances. So there are elements of positivity and optimism in the character of Reverend Thansiama. Although these positive attitudes, his response and his concept of responsibilities of women is a bit disappointing. On his discussion of charismatic movement, which he did not approve of, he writes, a man dancing such feminine move could not be venerable. This single statement denotes his regard of a woman as a subordinate. Gödel Lerner stated that patriarchy has its roots dated back in ancient times of evolution, and he further explained that it is a system of social structures and practices in which men selfishly dominate and exploit women to their own satisfaction.
It can also be said to be an ideology in which men are seen as superior to women, that women are and should be controlled by men, and that they are part of men's properties. Angels refers as a form of domination. Carol Bateman rightly stated the patriarchal construction of the difference between masculinity and femininity in the political difference between freedom and subjection. And Gilliman states that it is as if the wife is actually owned by the husband, and each man has use of the class of women, and particularly each man who has acquired the private use of one of them. Reverend Thansiama makes evident of his stand when he says, women empowerment is not a right thing to do. We do not trample on our shoes, it just stays where it ought to be. So women empowerment is not needed as their current situation is not unjust. It is where they ought to be. His concept of women self-contradicts his notion of solidarity when he preached equality, saying he does not, here he refers to God. He does not make anyone to tramp on and despise. God doesn't give anyone superior authority. Therefore, his positivity and optimism stand tall regardless of his criticism. He mentions that the negative side of things is outstanding, but there are many good people out there, which reflects his positivity and hope. The core of his theology lies in the fact, as he says, we fight ourselves that we cannot spare the time to fight sin, which leads to adversities. Moreover, it is worthy to mention that he preached massively on inclusivity, and people who are less privileged, the underdogs of society, are always the main character in his life. To conclude, inter alia, his statement, people with conceit often disdain the church, however it is them who are short-lived and ephemeral, is the perfect response to misconceptions of him claiming that he criticized the church. Billion Pui Kha Lo Chau Sam in Lowland Sunday Satrame. Chúng ta hiện David Malson Chuông Ren Thansiama nun Turile ko Controina. David Malson Chuang hi Government Mizoram Law College Tranga LLB result make ani. Let me say man le when I pray for hot 2 months of foundation show to te and masayin si beka bu sewa in when I like mo song song te si beka bu ko sewa when I got to wait on he reverend role ordained minister role kara at kay na kan titul hi kay kakong le maya reverend Thansiama nun thuril le ko kan fuaina ti kan dawe papa huai thak ngai te kan tia mara so kalau siap to lang lo sia tin ka mai pui mo em mani boka sum te ni wang suan thei to pin karan present anga ka chiar so don lo wa apoi mo lai le ka ngai pui mo de sin kha ka ron ta lam mai don ani ti lai kha ka na sema sa bokani Reverend Thansiama nun thuril le ko kan fuaina mi ring ti long e ka tum pathian ti long mi singa trak tum kan yam ni la krista boy kan ni lawang galatia pung khachang somi hi Reverend Thansiama nun kan thira thu pui poi mo tak mai ama nun khai khom tu ni ka ya chu kan sai ma sani chuan Reverend Thansiama nun thuril le ko kan fuaina ka ti hian nun thuril ka ti hian a philosophy ka soina ni maya tin ko kan fuaina ka ti po hian ko kan administration chungchang ka soina ni boka hemi ya hian seita ang khan a huai thak ang reng ke mai ka ti ma kumang ka ngai to peisuan ama ro su apoi mo ka ti le mai hemi hi kan ko kan kal phunga hian Reverend Thansiama ko kan huaina ko ma philosophy hi tuna kan ko kan suaina nga thok me tu te hian heng philosophy nei ve se ti hi huaina ka du ber chu ni maya chulai su i huaina han sei lan le han sei chu ka tum po he ni a Reverend Thansiama hi mi huai sen tak soi se le kwat po poi salo digna ngai na mi a dignia kheda chuan thina po ma chon se chong chuak po ngam khopa paro pui ni na hi angai sanom na pakhat ani ka hiani every ni som pani sa ka chakwa som thuma piang Reverend Thansiama hi them loi
Reverend James Lloyd kan noya Bible zir lai khan kum som hi pakhat mi chawania chuan kum sang cha ko som nga le paruka kum som hi paru mi ni in pro pastor na thok chana chuan pastor puikin nem he ni hi kum som hi le pariat mi ani kum sang cha ko som nga le pariat ani a helai karon la so chane hi an chan china hian akum hi poimo khati zo lai bi kani a chunde chu karon la chu kani ko hran rombol tu ko hran choina na thok tu ngat pheisu amo puna sang le zol Reverend Thansiama nuna changa ko hran choina ta na thin poimo tak tak kan zir chu te kan yen en hodon piang pakhana chon pathian thu tuina Reverend Thansiama hi pathian thu mi fir tak ani ba kha atui pui le bok ti chu trong kam chen la chang hian a chiang le ni atir ama salama kan siang khan Reverend James Lloyd kan noya pathian thu khakum kum thuma zira chuan saram por matric kha azon nugin chera theological college LTH course kum ni nuwa zo le kum nga IRA pathian thu institution bi ka chana zirani ama ro chu khata khan a pathian thu zirna kha to mai lawa ama soidan takin ina kazir chok zela kazir kum ko chuni maya ati hian pathian thu atui zia le Bible thu te ngai poi mo ze khal alangin ka ria tin ke chu to in Bible thu hi dik per zela pom mi kani a Bible ti dan le ashwai na aya mi ngai dan le mun lai dan kal tu na hian min ve lova fal mai chu har saro khop mai ma se pathian thu chu isu le asui tu le khan dang lam lova kal kang tu le diklan tura an soi thin ang khan ka poma mi ring fin na le chang kan na le engwang ma herdam lam tura ka ngai lova soi hadam ti dang ai chuan chata ka sui mai le nun pui himin karing ani ti hin Reverend Thansiama hian kale naram ti khana soi ni chuan ko hran ko nga hian Bible zir ti na le ti dan ding ngai poi mo hi thil chu takani a chumi tu chu pathian thu tuina min ani masaka ngai ani pathian thu tui tal lo chuan ko hran ko na thok tu te hian ko hran an en ko la kha an kal so pin ti da lo min ka hi tu la hian Bible a biblical context lo zonga rombol tu tak tak soi chi te pon min ka hi a Reverend Thansiama chu tiang hi ni ve lo ki kha kan sil pa kani tin te ma na hi ama chong kama hian zinare ren kaning ve ngai lo kazir tam ve lo boka kham lo de zeli ka chosan thin ati te ina kazir chok zela kazir kum khwa ani mai ati ne hian zirna ko nga po atai mak zia ati langin ka hi a chuan pro pastor pu ding sei bela chan lai khan pu sing khwa tharu om chung khan voi ni mat mai kha abial kha phang suak manani bial ne ka thok chu khan bial tro ba ka ka hun tam da chu le khasi le ngo se nan ka mang ani mai ati hian atai mak si kha ti chiring ka ya tu lai kan rong bol tu kan ko kanu pa te kan pasol de po ning su mani bial po mani bial sim te po phang chape lo ke nom la ya ani na le tharo chu le po a kham hun lai ke kal nga ya po tharo chu le ka voi ni lai phang suak mai kha aro prisia ati langin ka ti mak se ti langin ka ni tin soi ta lang khan Reverend Thansiama na chu na poi mo lai ber chu ko se na hi ni ha mathai bung som cha som hi le paria ta tak sa ti luma tharau ti lum thei lo tu chu lau su la ge hena a tharau le ti sa ti moral ti tu ro chu lau so ang se u ti hi a soi tu ni lo ba ani cha dun pui tu ni chumi han sei don chuan MNF underground live work ram boy live vela inu ni kan ko da om ti vel khan ni amina soi to ba kan ka soi soi to lo wanga ama ro chu kan soi lan le zo ga ro chu ama ko tu te kha chom nam teng ram bai mi te dia chuan lal denga hovin ram an ti boy ma ti chong kam ti manga sanga sa pasam rugle paruga lal denga hova underground movement tha Reverend Thansiama tho tu lo ni me ani tin tina lim kor rom zo mai la thil charo le ka law rawang sam jiak tuina ati te hi anuna hena chiang zo la cham tu sa thiani lo ti hi a chiang bokin kriani kan rama COVID-19 chitui len lai khan kan rama ko khan hoi tu te hian tina lim kor rom zo mai la thil charo le ka law rawang tia ko khan min tham wan tu kan ko khan tham wan tu kan ni ati ngam ngem ti hi Reverend Thansiama nuna tang hian lo in zil se ka du le maya ka hun lai khan Kripui awalai tomim na khan kokran roi tu te kha tomim ma sa khan ni ma yam oti te rin wacharan homa ma se Reverend Thansiama chu rambuai lai mina
อาหุ่นลายอันเราเปลี่ยนลายพวกคันอันนี้สุก็คันได้ทำวันตัวนี้เสียฮีอาเชียงอันนี้จู่ๆสร้างจากว่าสมรูปเลยปรุก็คันยิ่งข้อมูลอันนี้สร้างจากว่าสมรูปเลยปัสสาวะใส่ตัวเบียร์ละถกตัวระอารวดลายโบจัดสิ่งนั้นสวยตัวละตัวบัตรตัวละมาใส่ตัวปนิหันกันละจุดนั้นส่วนมาสวยด้านนี้ใส่ตัวเบียร์ก็คันมีปุยอินอันทำวันปุยเสียที่น่าสวยมาเสียเบียร์ก็คันที่น่ะอันช่วยตัวเตะอันทำวันปุยชินเตนอันสหิมน่าสงอันการบูชาหน้าวังอันใบไม้ไล่ลงนี่อันเราลงที่เรามามันของในที่หุ่นฮาร์สหุ่นขีราเห็นช่วยตัวชาดีฮีฮาร์สชินก็ไม่อามาเราสุดเรเวนทันเสียไม่เราสุดหุ่นฮาร์สเลยหุ่นขีราเห็นพวกคันก็คันมีแต่ทำวันตุนิสักสักนี่ส่วนอากวยเสียสวยนักว่าเฮียนสวยเงี้ยง่ายเนี่ยก็เรียกสุเพราะปัสสาวะนี่ไล่กำมันเบียละบอกส่วนขัวไม่ใช่ประคันริมรวยเด็กเล็กเขาจุ่มซ้ำเบลคานี่ก็สุดคิดเกลิกกับสวยตัวเรามาเสกลายพอยหมกที่แม่สุเขาคัดอีกคนไล่เขากลุ่มสร้างภาษาขัวสมงาเลปัสสาวะสร้างภาษาขัวสมงาเลปริยัติการนี่จนสุดกลุ่มสมหีปัสสาวะกลุ่มสมหีเลปริยัติมีเนี่ยคัดยังหาวทำไมค่ะก็พนุปาเด่นข้ามีวงจรก็พนุปาที่ข้านั้นอินข้อบาร์ข้านั้นสวดสาตานี่มาเสกลุ่มสมหีเลปัสสาวะกลุ่มสมหีเลปริยัติมีเรเวรทันเซียมาเฮียนเพราะปัสสาวะทันเซียมาเฮียนกันติดเตียงเหตุไม่เมื่อที่เราจีนวังเนี่ยก็คันที่ข้อเราพิจารณาที่รูปเช่นชิ้นต่อเนี่ยเป็นส่วนที่ให้เห็นอากวยเซนเซียที่อัติฟิอาบีกินกันเลยอาจารย์สุขุมสมนีปัสสริเรียนบอลเวลมีอินเว้นอาเห็นก็คันช่วยตู้ปัสสาวะหมอก็คันตู้ปาร์ตี้อันมันนี่โปรโมทให้ตู้ค่ะอธิการพอเห็นตักส่วนอันขับมันลงไม่ถึงมาเสร็จเรื่องทันเสียมาส่วนเพราะปัสสาวะนี่ไล่นี่ปัสสาวะดาลให้ตู้ตัวนี้อังที่พอฮีอัดชุดพอเองกันเองอามาเราชุดเราเป็นว่าเส้นตะกินก็ครันหุ่นหิมนาทานก็ครันกัลพุงเวทหิมนาทานส่วนเราเรื่องทันเสียมาเห็นอามาอายาเราซีเนียร์โซ่เลยก็ครันวันนั้นเราตกตัวพอดีเสียข้างเราส่งเราว่าเส้นตะกินขับไม่ในที่ไรค่ะกันนั้นสวยเดี๋ยวบอกกันส่วนนี้ได้มีเด็กกันนั้นตาหลังเลี้ยงหากทุกวันไบเบิลพอยมัวบินังที่ละนั่นยิ่งสวยดันอาฮิมอาริดังไงน้องเสียพอยมัวบอกกันที่เตะพอยมัวสวัสดิ์กันที่ตุนไล่ก็คนช่วยน่าทบตู้เตะรถมีลิมตู้เตะมังงำลวินหานั่นแหละลิมลำน้ำมันกุยปอนสวยๆน้ำเนี่ยเราขับสุดมาตะกันนี่อันนี้ตะการส่วนมีลิมตู้เตะมังอินอันสวยๆลำตีนเหล่าว่าเลยมีหัวตีนเหล่าไม่เหมือนตัวสู้เรื่องทันเสียมันน่าจะหุ่นตัวเราเวลาที่ไล่ค่ะกันสวยดังเลยดูบอกกันตีนอันนั้นส่วนตัดนะสวยไปที่มีเราวันนี้อาศิลป์ที่อันที่ชินอันที่ซีก็มีกันนี่จู่บ้าก็เล่มจันทีเรามีกันนี่เลยอาทิตย์เดจงกำมวยสำหรับว่าทุกดักสวยดังเลยทุกดิกสวยเดียวสู้ชัดกันยังไงเราอันที่เดชัดเดอร์เดตีไม่เดอินที่ริมนั้นรวมไม่เดที่ง่ายหูมีกันนี่ก็ขนาดพี่ส่วนมีเล่มเดียงหน้ากันง่ายอันที่มันงำเดที่อันหุ่นตักเสียขัดอันที่ยังเสียงกันที่มีปุ่มนานาชัดเดอร์อักเห็นน้ำมันนี่ทำจนตัวทรงสีกันเลยทันเสียถอดผู้ยิ่งกระทิลไปโลซะแต่กันที่อันที่ริบไม่ได้พอฮีก็ครั้งไว้ตู้เรียลรูปปุ่นมังตู้ตักนี่กันเลยก็ครั้งไว้ก็งาโปอันนี้จะช่วยเรื่องที่อาเซียนอันนี้ทิ้งขาตักนักพวกอาคารมีหัวเราเตะเรียลรูดิเตะมุมมันนั่นเตะปอดเตะดิ้งกันเองปัสสาวะก็คือปัสสาวะตู้เตะมันแล้วก็ตักถึงตรงนู้นแล้วว่ามานี่ดีนะเราชักไทยอันเดียวนุ่งเฟรเรามีฝั่งเดียวซ้ำไม่ฮีอันอมเจ้าเราก็โม่เรื่องการเสียมันเรื่องสังเกตการสู้กันก็กระทบตัวกันหมดที่เราพูดที่สุดเราแต่ว่าพวกนี้เสียข้าวกับหมดส่วนนี้กันนั่นสิอันนี้เป็นอะไรรู้ดิเสียฮีอัชลมาส่วนเสียกับเราฟังเราว่ามาเสียกันหมดส่วนเราอาชัดส่วนต่อมาอดีตที่ตกเต็มกันเลยกินนักทอหุ่นเตะชนหุ่นเละหุ่นเตะประเทศเวียดหุ่นแหลมมุดหุ่นเตะโผล่ชัดนักมันเสียที่ชัดนะอันนี้อันที่เตะเฮียนอามาปังชวริตีกันที่เตะอามามีดูแค่ตัดไม่มีมูมัลตัดไม่นี่นะฮีอาเซียนกันเลยทีนก็ครั้งที่ไม่ไปหมดนะก็ครั้งที่คริสต์ตักซานี่ตั้งแต่บางทีก็ครั้งทุกสุประเทศทุกนี่ไม่เรื่องมาจากส่วนนี้คริสต์ตักซาทุกคริสต์ตักซาส่วนที่นุ่งเราเบียกินเนี่ยหมอมุนเนี่ยหมอกล้ามเนี่ยหมอปุ้ยไปได้หมอกอกเราว่า
ring Krista ring tu in ball khom ho pathian in khovela ta ko so tu tung thar Israel mi bui pum khom ke ni ho min ko kani tin asoya Reverend Thansiama po hian hediang deuh hian ko Krista taksa tak ani ti apom chin ti a ko san thanna tak su mi te tu dana ni rawin pathian tu dana ani zo an ti mai te hi aro puin ga ria tin ko khan choina hoi sen na kan sei hian apoi mo chu chel na sei ta nga ya Reverend Thansiama hoi sen chin sia kan sei wa ta phet ni tu chu chel na hian tuang ti sangai chin ko pang digna du wang te hian soi sel na adong tam zo le ti su an thir khel lo poina het the duam ti te mi hau mang ti te sel na poto ve chin a sel na nei ve lo le zo do tan pe zon digna chan tak te hoi sen te thil har tak ani nge yang Krista zuina hian aman pek tur anom sak na pat ni lovin nom sak na pat ni lovin to na omani rema chat so den ti ati te hi Reverend Thansiama ni han chiang zo la tin he ba ka hian kan se del du chu ko khan ko na hian poi mo mai chu abi kin mi pa ni suan an ko pui dei poi mo zo la Reverend Thansiama hian nun kan thil hian a fa te a when I fa te nom chu ti ka hi a fa te nom no ti ka hi a fa te du khom lo na ne ni so lai chu Reverend Thansiama fa kim to lo na mi ringa mi zia lan na ni ka hi amero chu ti ro chuan ko pui cha tak mai ne ya pathian mo sia ko so khan afa pa ser kan a thei ki par lo me amang hi par lo me ma se chu pathian ti lo ma tum khan ziporin anu pui zipori khan afa pa ger sama ser khatan adan sa pasal ki san so mak ta ki lo ni hi le tin amma thil ti nge ka pasal thil ti atu ta chona pasal ka chan thei ta ni rongbo la ko nga hian nu pui sa ka ma backup tu ne ya ko pui than ko ma ko than pui tu te hian engan yang film kuranga ya an mani ko ran pui na ko ma po backup thei tu an mani pui bom thei tu ra thang ai ti lai kha ka ra sei ya chuan akan khai khom to nge kun kam le dong ni ka ya Reverend Thansiama nun thuri la chana ko ran pui na kong pui mo tak kong pui mo tak lo lang te kan ta lang to mi fier tak le khele me mai ani na te ading nia hiat chu ka au pui mai chian ni ani na te thil chazo du wa nga mi hau mai chin na te hian anun tak zia ti lang ani amaro chu hian ati ne lom lo pha lo ni nge yang ko khana mi ta lang ve lem lo minaran mai te chuan an ngei na thu a thai lang wan mai hi chamana ma po khan kan chen wan to a mi hau mang te kan an tia mi khak fok te kan tia ma se ama nel tu tak chu kha ami khak chin te ami soi sia chin te kan ni ma se etlai se again in sia chen chuan midik chuan min nel lo khak mai lo ani an ti te hi ama hi takin ka he lai hi enga niang asoi so fok la po ni ka hi a pasor na cho san tu po khan ko kana ve su em renga ko khan tak su pon lama chama do tu te le zir tir na dik lo te a in a chunga hruai tu te dik lo na in ati chazok thri ati te hi athuwan poi mo zo ani a tin ko khan mi pui le hruai tu te ave em wang hi ni nge yang kum sang a ko sam sai le pakhata vale victory sermon in a vale victory sermon in ana po kha Timothy thon ni na bung ni jang som panga khan kha ani nga ta anun thuril le kam suak te tang hian ko khan hruai na na thok mek le thok zel tu te hian mangai na nen dik takin ko khan hruai sela chu chon kan ram din mun poi siam thu nge yang ti kha voina kharon sai thei te ni a sai ta ang khanin ko khan ngai poi mo na te heng awang hian mi huat te a lo em mi in alanga amaro chu sem deuh khan midik rilrodik tak suan ama hian ne lo pha lem lo ale kha bu po khan ka len nam ti po khan asoya ama ne lo tu le kho tu chu ani taka chuan ama rong bol pui ko khan khoi tu te an ni ma pe so de te khan an lama chu te chu la kan sai lang te lani chuan kan tom na tak tan na thok tu tak thu fel tak bang chu sak turani lo angin pathian nge chainin til turin chadam ngai ro ti hi ama thu Reverend Thansiama nun thuril le ko kan thuan ti kan tip te chu me ro se lo me ole ding sela pu arvan noi thanga kha khongai lo chu lok sela ani Reverend Thansiama te u nau zinga u paber fa pa anias certificate min tan sak ve no na ni
nuni atla cham ven Thansiama na trama khirna Gabriel Lalmon ki mapo hi PhD research scholar MZU Mizo Department Oenia MZU akhuan zirtir tutna guest faculty angina thokmek bokani kapun na thekta dar kar ngale minute somli mo kan chuta thei to pin mo kun kan mang ve ngai o kat ti deu shop me to ti tai la Reverend Thansiama khi kan zi nga lo om bok sela adu dang kha ni don lo ni dro ani chuan e khai do thei na te hi tharau ro ania ron tenga aron ti le fak mai don ni chu wangin hun an pek cha kha thiam takin bangla thang aron ti don kha ka sia chu wangin ka in sum phram anga kan kai to yang e dar kar chan ve vel nei la du to kin sai la angai nom don yang ka se ka pa pe par hi ma se kan van ne ya chomolama Reverend Lal do maten i Reverend Thansiama tumber amisona kha khotlang nun choi ka ni helaya Mizoram chunga kan kau san hi apula tanga sim ta ngai zo kone kuta vakal lama ni lo ti te an lo soi to tin thang sian luang aten ni chin lama khotlang nun mo kau san ba ka khotlang nun siam thatu ani dan zong zong ka thiam takin miron thil mek to ni tin purem ruata mo kan journalist in thiam mai a le kha zir sang se adu thu te mo le kha azir san thei lawa ui pui zia te kha ka point ho kha an ron soi vek to chu wangin ka kai to yama kha kan thiat hle lui to ve kan ni a kan van ne ni ka thu pui hi apa sai kan soi le ko ma khot mizo khotlang nurin atlak cham mizo khotlang nurin atlak cham Reverend Thansiama na tangin ini kan ngai tua thina soi chi ni ngem o katia achum te an rong kal do na afa te pon rong kalanga anu pui te po an rong kal nge yanga ka soi tum dan hi an long don lo ti ka sia choma professor dikte in at asir le lama tanga thirna aron pe to ni kan thudun chat le nga la kan tum da alo in nerem mai lo de tin cái chú anh đi ai khan thủ cái đủ tui lầu lệ ruột đó na cái sấy dâu ngạ cái lán hồ đấy mày đó là một điểm cái chú tiếng đẹp cho nên cái rồi buồn say đi lệ lưu tặng lệ mi dâu một lang một khi ăn hùa mà đi trâu à già lệ em mấy cắn già lệ em mấy đi nắm tắm nu em mi pa lệ mày chơi in car suy zim nu nắm tới chuẩn mình sẽ thiếm lầu thế này trâu mi dâu đấy chen khat chuan helama mai chia thut tur helama mi pa thut tur an ti lai ke ni ta chu kan in kwa duala mi pa mai chia kan leng ho thin ni chu kan za len em mai ni an nuwa ma tin mi po kan in po a tro social being kan ni na kha at takin na thinga ni chu mi zawra mai yan han thi thri ni la kan mi zaw khotlang no ni soi sia na tur fa ma ni a mai ro chu du tui na tar mit tak tak atanga thir chuan social tour hi alo om le zel Reverend Thansiama nuna meu po hian chu thiam chu ka su mutlat ani chu chuan ma se khovel fam kim lo na khovela kan om je hi atilang chiang ni ten kan ria chu tiang zong chuan han thlir chho do nang miang ai thek te a piang ti vel chu kal san to o he chu a kan se te lui to tlat ti chuan a lo pianga ti chuan a tumber pastor ani ta mo pastor kharon ni ta lu mai ni chuta pastor ani chia chuan ama a Reverend Thansiama midik mo mitak takakha aron lar chutan ta re pastor ani tangkhan kan Bible kan huwa Mathaya
บุ้งส่งที่ประคัดจ้างส่งปฏิเลส่งปฐุมะอีสัวข้ารถกันละนี่อีสัวข้าไอโซก็ปุยารถกันตาดิเอวจานมาริกับทางเฮาจุเบี้ยกินด้วยเอ็งวางเงี้ยสิรถปุกรุมเตะอินรถคนละเละขบูที่กันไปเช็ดตาฟิกไม่ได้จุอีสัวข้ามตรอข้ามหุ่นลายคันกับป้าอินจูปะเทียนเบียกนั่นอินนี่อันนั้นนี่จวนสวมฟังแต่ผู้กับเสียมตานี่ฮิรอนติดตะเบียนเบียนไม่ได้ข้าตาข้าอีสูใจดำหนุ่มแน่ข้ามีอีสัวเสียในตัวรักกันเชียดกันเราไปเสียให้คอนสตรักชั่นกันเราเสียมาครับหูตัวเราเราเร่ๆตรออีสัวข้าขันในตัวเตอูมีปาร์วาเดนเราเสียมาค่ะไอ้อินตุนนุนนัตัวชุ่มก็เอ็นกอลนัตัวเตปอนิเทสินตรอไอ้จนนั่นไอ้ชุนปอนิเทสินมาเสียอีสัวจวนหนึ่งติงเอติอันน้ำชูอีสัวจวนทิลดิกเนียเชียดค่ะอัติไม่นี่จุดยังเจ้าจวนเรเวอเรนทันเซียมาจวนนี่จีน่ะอันสอยเจ้าตกไบเบิลฮีอัตินาตานันมังอ่ะไบเบิลดิกติจุดดิกติเมียดิกลาวติจุดดิกลาวอัติเมียสุมีบ้ากับชนที่ละลมอีสัวนุนข้าเรเวอเรนทันเซียมาเห็นอัมโหอีสัวอังคารอมจัดไม่นี่มีอินอดอเทเอไม่เห็นป้าชุมินติเซมอมีอินอัฟเล่ไม่มินติเซมีอินอัชเล่ไม่มินติเซตีละมันนี่เราอัดดิจวนอัดตักจวนอันโตข้าเรเวอเรนทันเซียมันนุนนะเห็นเช่นนี้แต่เราจุดยังจุอันนี้วางอันนี้กันริงกับมาทุเราใส่ตัวที่ขาดมีหาวมังกันนี้อ่ะที่กันเลนนรำบัวอามาเงี้ยอาจารย์จินอาเซียนน่ะมีหาวมังกันนี้อ่ะที่จะว่าอารมณ์สวยสันกันจุดเดปอจุดนี้ไม่เทสินตรออีสัวข้าอาเราอีสัวนุนังข้าอาเรานุนตักวางข้าอันนี้ไม่เทสินอันสวยตัวอาจารย์ชวนมีหิมจงใจตัวเด็กข้าอันจงใจโลกเทแล้วว่าใครเราสุกรอที่อาหาวไหมตรอชิงเวงเก่าธนาอมตัวนัวจุ่มขัดสุจันขัดอันนี้คอมนาหลังวัลปกติเรเวอเรนอาร์วันลาซาวาเรเวอเรนที่กติอาร์วันลาซาวาลับปกติช่วยตุดังกันง่ายตัวลองตีนะครับอารมณ์สาขัดเทียมถ้าตุดักเราหันสักหาวเบียนไม่มีจุดสมมาปนกันง่ายต่อไปดิเตนใจปอลเฮาใจปอหาวตบไหมอาหุ่นเลยอาหุ่นปอไงตัวเราหาวตบเสร็จไหมนี่มีหาวบางอันนี่อันที่จู่ๆเองวางเง่อัชาเรามันนี่เราดิกนาดูเกาทันเซียมชัดดูตีไหมอะดูเราจู่วางส่วนมีหาวบางอินชัดได้อามิสนปอกันใส่ต่อเฮลัยเกาทันเซียมชัดนี่ทินกับพวกนักเรียนปัจเจียนเลยเกาทันตานะอิมเปตักโมpastor quarters อาเซียมสองแต่ขานไงตัวเดียวปาลีเซียมิงกันเดียวก็จะสวนเนี่ยจะเป็นเราก็ฉันอัดสังกลุ่มนักตุรขันอับเบย์นะไม่ได้ดอร์ปุยเวงทารันละมันเช่นโดนะช่วงหุ่นไล่ชวนสินอทุชัวกินมิสนเวงอะไรดอร์ปุย pastor เบียลตัน pastor quarters ที่ไหนตุรนี่จะเชิงสังงานด่าฟังกันบอสุยตัวอมลบันอีเมลอามาทุเสียตันมังเองที่ชวนนั้นบอสุยเชิงสังงานชวนกูไล่ควันไว้ประคัดอินันเลยอันใจโบละ pastor quartersจู่ๆอาปักที่อาเซียนด้านนี้ประคัดจะชอดตัวอย่างชวนนี้จู่มินดูว่าดอร์ปุยเวงทารันอินดังเลตาอามาอันเราเลยตัวเจ้าสังงานเราเลยตัวครับอาเชียตาสินอดซุ่มเละเกาสันมีปุยซุ่มบางอย่างที่ขันเทโต้ปินันดินทาร์เลนิสุดอาเทนักกุ้งก็มาถ้าเราละมาโมที่ซาละมาโมเสียมชัดตัวมันเองเรเวอเรนทันเสียมาเห็น perfectionist นี่แต่พอหันทีละอดีตไม่เท่นี่การใช้ส่วนลุตุกินกันเองเราจุดยังมีจุดนี้ziर na lam la ni se le kha zir hi a kham ngai thot lo ba kham lo li rin ka zira ti te ti a hun lai khan tu nang hian kau sana pastor zir lai te lo tam silang chon thui deuh a zir thein ka ring thui deuh a zir du ni ama khan a chak em ma se chung chu kal sanin pathian ram tan khan aram thok ta ni kau san ta khan aram thok ta ni
Sumi kan soi Reverend Thansiama midu tui mitra midik chupa nuna chung du khop lo thil pakhat ka hmu chu ka soi she em ka ti usai te point an beng lo chungong sela chung ko en ko na a lo cham ve tlat chu he paper ina atum per chu ni ta ni zi pui pa khan thil noi kan mai thel ti se ya ron zia ka aron point out ngok me mi zau khotlang nuna hian engemo thil ho lam tak nia kan lo pom amai ro chu han ngai tu chiana atong tu ta na ho lam ni mi asi lo kha ro soi ni ka tiang ang deuh khan Reverend Thansiama nuna hian mi zo khotlang nun ka su pu ni chu mi zo khotlang nuna hian mai thel lian deuh kan lo le eng wangin nge chung ko en kon dala ma a hlo cham ko shan chu a en kol a thalu tu ma senga tinge ka hun ola po le khaziak le khachiar khami remote kha abeya chung kwa en ko lo lo chung ko lu chu Krista anei tu Reverend Thansiama kha Krista sui tu ania kan ngai dak chon thavek tu ri ma se ani si lo chu mi zo khotlang na hin atheng me ka atheng zel don ni pona la kan mai tak zo ka chu apoi mo bera chuan alera chuai lo u chung kwa hingai poi mo u sang ni pali kum vel bor kha ani in kan thia kum ta sai sual mai thai ka cheng lo la again the three lepers how la chun le zuwa versus Friday ti kha kan lo ngai kha theu to in kan ringa ka chun le zuwa te u in Friday hi min clear te u ram thim ka vei khotlang that nan ka thokin ti ma se in Friday ngol kan vei zok si ram thim in hayani ka chun le zuwa te u in don chiang lo ni zok ke ram thim vein khotlang that nan thok ma ula eng ma asot leilong e ram thim in hayani chu mi la chu sang ni palikum vela khan lo ko to sang ni palikum ma bon kan buai na ni to tun thleng na tinge kan la buai zi pui pan thil noi kan mai thel atiang chi a khan mi zo khotlang na hian tlak cham kan nei mai thel kan nei chu zir chuak ang ti hi ke ka du da ra ni voina mi te chuan hei hi ngai poi mo emila kan hlo thinga karing chu Reverend Thansiama ko hi kan singa ro tel se amen karing be tlat ani chu thu tam han soi na chi ani to in ka shelawa kan tripanga ni chi na ka soi bok again the three lepers how la kha athuron hi kan sia le na chu chon ka du to fa ka chun le zual te u in don chiang lo ani in trai leng choi te shem mun lam ruanga muang ten kan liam e satuan ram thenga in ro chom thei chun in trai leng choi te in hai ta an nei ka ti song kan ro sa Olen dola ding sela doctor dang ve la khong ai lo so sela ani in certificate min kan sak le don ni na chuan gradis lar shoi chuangi mineral ni lo Reverend Thansiama Gladys po hi PhD scholar thawnia Mizo Department MZU Noya PhD Timek ani Voina ka thu pui ron din pui khana chena an soi to ang khan mineral ni lo Reverend Thansiama ti kha voina ka ron soi hon tum chu ani a Reverend Thansiama chanchin ka zir chian na le ka len na ram ti le khapu hi azawaya ron soi le zir chik se na ni lawa tu na tan chuan phek khatna achanga phek somsari le pani na chin chau kha ka zira chuta po chuan ka zir chian na a chuan ama zong zong ron soi to voina ron soi to zong zong chokma lam le tun hun thlenga ka ma mi thlenga anon la soi kim lo keima na ka mu achangin bul ka ron chan do na ni chu Reverend Thansiaman bung khatna pian na bul le seilen na te ti achan na thuwa khan kha tu te achangin mineral kan ni a chung ko chanchin chui vak tur le soi tur po ka she thui lo ti kha abul chan na ani a chu a chanchin le anun
kan chiar vang le ka zir chian na atang chuan Reverend Thansiama hi minara na nilawa no pang thingkang khwa atanga chor chuak ma ni se anuna hian zir chian tur atam hle ni in ka sia a chu kathupui than chwa atang hian Reverend Thansiama hi tunge ani ti te pathian le ko shantana anna tho dan ba ka rongbol na konga ke apen dan na changa a him kha lo lang te chu chik le zwala zir chian ka tum chu ani ta ani chuan tukina khan he kan secretary David hi kapia a minute engzat nge min pek don ka tia minute som panga achanga som ni vela ti awangin hei hun kan vong don ani a ka soi zo man tu ra nga yang kum sang khat zakwa som thum April ni som palia thek te khwa apiang Thansiama hi apa thangruaya achanga apian na bulle asailan na chung kwa chuya ni don chuan apu chu pai thom ani in ral te kol ni rengo nam chi peng achanga lo chua u naw pariat mi pa pangale mei che pathum ni in u naw piang zinga aparukna mi pa apathum na apiang ani Thansiama hian apian na bulle sailan na asian ha thatu te atangin minaran kan ni a ti in thuziak bulachana thatu te atangin chung ko chanchin chui vak tur le soi tur ka shelo ti in phek kwana khara siaka achor chhuana chung ko chanchin atar langa ama ero chu a chanchin chik le zwala bi chian ani ero chuan en kol seilen ani na chung kwa chu chung ko bel chian dol tak anni ti in soila aswal tam lovin arin apu pai thoma le apa thangruaya chanchin atarlan atangin minaran chungwa chu anni lo devina shiata thatu ta chanchin atarlan dana chuan apu pai thomani apa chu ahun lai rwal pui te khoma mel tha soi ve anni a apu po pasal tha ve tak ni in asiaka apa thangrwa ya chanchin asiak dana po minaran ani lo ti na soi theya Thansiama pa thangrwa ya chu a them thiam na te amit fin na te le kong tin renga du tui le ti kher mi ani na atar langa chu ba ka hun lai khir pui po in an na kholal ro rel na atel phak chin chu thil ti mai lo biak in na sak diklo le Bible share swal ba ka mutlu khenga du tui lo mi le pa in vong tak le paron tlak tak ani ti in asoi thatu te atangin minaran kan ni a ti in Thansiama hian apian na bulle asailan na te hi ziang ma se asailan na chung ka chanchin hi thui tak thuk taka chui tu ro oma chu ta changa langsar ber chu Christian chung kwa ani a Christian chung kwa pathian chi chung kwa le ko shan ser le sang ngai poimo na chung kwa ani ti na soi theyang apa atangin pathian rong bol na ko shan kal tanga ani na chela ko shanta na thei top chwa tu ani a apa thangrwa ya po Thansiama pian kum sang khat sakwa som thuma ko shan upa a nem he ani chu mai pa ka chuan anu le pa chanchin clear hian thilo pui de mai ka mu a tun lai anu le pa te ka ma soi to te poina an fa te en kon na ko nga te chungwa a ani na len chuan na ko nga te khan an fail an hlo cham ang te hle ka ron soi na kha oma chu ta chuan I Thansiama ka ti ma yang a reverend ti khazwe na hwang chunga chong rem te che ola wangin Thansiama ti en ka soi chun zom ze langa Thansiama hian anu chu numol te tin phek som pakhat na khan asoyani ma se Thansiama nu hi numol te ani lo ka ti ve thunga numol te kha thagau mita mitwar tak fa te pathian thu awanga chendon po ni sela andam chungin in hu to don lo po ni sela pathian tan chuan thangam ani ti afapa athana achangin hantar langila phek som ne pakwana ke mi chu damin kanin hu to lo po ani ange thamon takin kakalang dam takin ikaldon nya ati tele apa chongkam atarlan khovel thil tele machine te kara po pathian kong dik chu I bosan launan ngai poimo mer je lang cheo tia phek som pakwana apa ina atha na le anu ina atha na le afu ina chongkam achang khan Thansiama nu le pa hi nu le paro pui chungwa a ani na len swak mi ani ti in asoi thei ome chu ta chia swan
tunlaya thushil tular tak Hebron revival speaker Arla Lungwa na chuan heti hian a soya pathian thu ashil na khan sumle paya wangten chungwa an buaya ma se chung chu ka pa te hian min tut sia ve theilo ma sela mang an nia pathian ko dan min zir tira atokin kashia lungai ni in khoya nge thluk lu tur min zir tira atokin kashia tia asoi ang khan Thansiama nu le pa te hian an fapanun kong shuai tu atan an zirtir na le an fuina thu hi adam chung nun le tharau nun shuai tu atan atok le ina shiata pathian thu zir na ponga po har sat na le buai na atok huna po na sata ka chong chai chungin pathian ne na a theilo thu thlenin pathian nin kong a hon sak hun a message hin ti in asoi theyang he an zirtir na hian Thansiama Christian nun le mi se chatak pathian ni ser angai san na le pathian nia tui choi le na tho lam reng du lo na le khovel la sakse le fiam thu za mo lam soi du lo na anon kong dik le chatak in shwai chun zoma ngai san tur dik an ko mu tel ti in asoi theyang Thansiama nu na changa ka mu pakhat le chu Thansiama hi pathian mi hlang tora pathian mi bi ano panlaya changa pathian vo bik ni in asya theya kumno pangte ani laya changa pathian bel na chang sia ni in pathian ta na rong bol du na chu athin lunga ano pante ata in tu tlat ti in asoi theyang ano pan zwa lain bor som na le ru se na chuan nun ko nga bumbo na le har sat na siam ma se Thansiama pathian mi bi khi pathian chi tu ano panlaya changa pathian rong bol na ngai poimo pastor ni chaklat ani na hi achan chin danglam tak minaran ni lova siam tu chu ti in asoi thei ome mi sha tham lo angin in shema se pathian adu na le ko shantana a thanem ngai na chuan minaran ni lova siamin pathian mi hlang pathian mi sha ro pui taka a choi sang ti lo rol ani lo tin voina local khom te hi kan no pan lai thenga kan no pan lai huna changa le Hla Zir kan ni cheu karinga ke po le Hla Zir kanya kan le Hla Zir na ko nga hian hne chang te nin chang te kan nei na shiat ma se Thansiama hi minara na ni lo thata wangin a le Hla Zir hun chung zong kha heti hian a soya serampor exam atlin thenga ka zir ve chin china nin ta nei po ka shelo tun thengin Hla Zir zela ni ber mai tia phek som ni pakhat na a in soi ang hi alo ni tak tak ani chuan Reverend Thansiama hi minaran ti in ka soi ve phal lo ani chu mai ba ka chuan ma ni ke a din tlat tummi ani ti hi chiang takina langa azir na hlam chhia le bahla chuang me alawa mani in hai kwa a kumthum chung a le Hla Zir na huna a om thei hi minaran lo ani na atar langa zirlai ni chungin sikul choi huna thingtlanga bu fai han phur le engkim in lak chopa hun laya an mamo song song thing tui le engkim an nei thei hi a chen chhia tlak viau bok arong bol na thu lai han soi tur kanga a thalom si a voina local khom te chuan a le khabu an ti chwa kuna khongai takin min lo chhar sak chula a fulin uluk tabin min lo chhar sak to nya ti kha kangen na ni ngal boxela a dot le a chuan a tak na le pathian rong bol na konga a in pek zia hi toy te in lai kan chiar le lok ange dot le thubel chian do lo tak tak te chukwai sen tak a hnol zel du mi ani ti in Thansiama hi a soi theya chumi a be na konga chuan ati tak zip na alanga vozam hei thei ani lawa nun na chan hua min ko shan thu sok tur aveng ti in a soi theya heta hian pathian ram zauna atan hian Thansiama hi a in ti hua in atangam hle ti in soila pom om via vinarin om hemi ti fia tur hian mizo te tlak cham le mamo chung changa Thansiama kam chhuak hi han tar langila mizo te hian kan tlak cham le kan mamo per chu tak na ani ti in kashia Christian na hian politics le kan khotlang nu na po lim hlop hi chu kan pe via wa tak na ero hi chu kan tla chamani ti in asoya he athu soi atanga lang thei chu Thansiama mizo de tlak cham tak na nei tura ke a pen dan te tharau nun het le tak an nei theina na ma alak na satsia le tak na ngai poimo tu ani na hi
ti in asoi theyang dikna achan na te thei to pa achan na zong zong te hi chu han soi kan le ta ila atlang kom na kan kai to ange Thansiama hian achan chin le anon kong azia na bulbal le ni na le thiam na lama po soi tlak ka nei lo minaran fa hun kil khora mol taka seiyan le bor som si kani a chuan omlam engma a omlo ti in chaklo tak angin in shima se pathian ma chuan chunga anon le pathian rong a bol na kongil taka akhal tlak awangin minaran chu ani lo ti in asoi theyang ano pantet lai nun chuin pathian le ko shantana hun man na kong shang shang te ro chu achuan omlam ani zok tia azia hian athil ti that te chu chuang mai lovin bible thu in atarlan angin nima sela achuang piangin lalpa chu chuang ro se tia in ziak ang khan Thansiama hian ano pan le tlirol chu anon kong thalam azona konga hian ama a in soi moin a in fak chop ve lo ti in asoi theyang pathian rong bol na le pathian thu awanga fal le shan po poisa lo mishing fin na le changkan na awanga pathian thu nung her dang lam du lova bible thu pommi Thansiama nun hi aro puya minaran mai chu ani lo ti in asoi theya Thansiama nun le athu le Hla Zir Zauna achanga anun achanga en ton tu le zir tur tha tam tak singa langsar tak tak te hantar lang ila nom na le ha dam na thir ngot masalova dik le chalam von tak te inti lom na ruak le hlim na aya chat tan na ngai twa te le nun bet sian do le si klok nei te hi ani ome anuna soi mai thei lo bok chu mishing te thir dan le ngai dan turte thir lova pathian ngai dan le du dan angai twa masak chin na lai hi ani ti in asoi theya dikna azon konga hian pathian thu ang ze le dik chau a tha heng chin tia asoi te hi a chin sia tak le von tur poimo tak ani ome Thansiama mizo te nun ram le nam that kana tura abe le ave angaram kal siam rem apoimo le ome chuti ani lo chuan kan malam hun nam malam hun hi akhongai kha ka kan ngai to kan chan hi a chaw hle ani engkim bul pathian ani awangin abul achanga kalphung fu von thiam na le thir thiam na chu a chan sin ziak na le khabu kalen na ramachangin zir chwa theini se aziak tu zia chan chu chiar tu ten an hlen chuak mai na rin mi ver vek te ngei ka ching le ko shan that na du tu Thansiama nuna hian zir chik le ngai twa zui tur tam tak ala oma mi aya mol phek som luk le pariat na a in ziak angte shiat na toy phek som luk le pasari na a in ziak ang le ngai twa zim phek som luk le pasari na anga in ngai Thansiama hi pathian na chi na awanga mi fing le shiat na fim tak nei tu ti in soi theya heng ni na ba ka hian tunge ani ti kan soi don chuan thingkang no pang naran mai ni chin pathian mi van tang zinga a choi moi le pathian ngai a tha zong tu dikna a theina tur du tui le ti kher ani awanga a phu tok le a phak tok aya sanga pathian na din hun a siam dem sak hi thleng rin taka pathian ta na rin minaran lo Thansiama ti in asoi thei ome khati song kha present thei ni se zawai chunga kalome Guna chuan kan ke khal thu pui po akai khom na cha ko mai ti shiran ndi ka kan so manga atak rama chen ani thu po ta na cha ko mai Sil ndi ka hi MA Political Science Mizoram University ya final semester zirlai ani athu pui kha atak rama chen Reverend Thansiama moderator le tulai local comte le hebi kan nei theina Michael Roman Zura Foundation
tên cho vai chỉ phải cần buộc chơi wa hey sợi ta làm khan thui đâu có sợi tổ đón rồi va thì alom nên cái sự chuẩn bị rồi chuan thì ai sẽ sử dụng cái tia ai bị thiam tắc tắc anh cho mà làm anh tự tổ chức đua anh tìm make book à bây giờ là cái sợi yang in mình đúng gì cái này thế anh sợi yang được thân cây ta sống đều đấy ông à thì mà chú thiện tuân cái đồng tiền là tin sợi ta làm khan thu anh te cái sự thấy thế bộ anh ông lang tuổi à chú vàng chuan thu đằng được không thì đâu vậy đi chú vàng chuan cái này bộ sợi là thế bộ lão sợi chua lão chia chuaตัวนี้ vàng inข้างที่เขาจุกเชียงมันต่อเราไม่ตอนนั้นนี่อัตตะรำมาเชียงเราเป็นทันเสียมากที่อัตตะรำอันนี้จนนั่นเล่มเข้าที่ข้าเชียงไม่อะอัตตะเล่มขายกินน้ำเดียวข้างนั้นนี่ตอนนั้นนี่จู่แต่เฮียนเราเป็นทันเสียมาเฮียนอัตตะรำมาเชียงอัตตุ่มหน้าฮาร์สันน้ำมออัตตองเตะข้างที่ข้ากระรอนตาหลังตอนนั้นนี่มีตัวนี้มั้งอาทิตย์ที่ส่วนวางโป้นี่เราหุ่นลายมีแต่หนังเสียเทียมเราเอาวางจุงตัวนั้นเราแข่งที่ให้เทียมมีสับจวนนี่ born in the wrong place at the wrong time อันเราติดสิ่งนั้นนี่หุ่นลายตักรามาเจนตุ้มตัดตัวเราเป็นทันเสียมาบอกค่ะเห็นมีห่วงช่วงเห็นกันตัดเที่ยวไหมเบียตุพาสตอร์เมลมีจงอินลัวตัวหูเราช่วงเราอมนั่นตัวเขาชวนอินรวดเสด็จโปลัวอันพลสักเราติดขันตักรามาเจนน่ะฟังตบนะติดเชียงเละวิลเลียมเชกสเปียร์นั่นเขาเวทีเล่มจันนั่นตัวละนี่เราติดมาทอนเราวินกันจะไว้ไม่เฮียนเล่มตะกะลุงเฮาลำตะกะอมเวลไม่ฮีอิตามโจกส่วนรวมกันติดแต่นั่นนี่ตักนั่นนุ่นฮีกันปัจจุบันเวกไม่ยอมไหมเรเวอเรนทันเซียมเอโรจวนเฮเลมจันน่าจังมิลลาบชัวอารัวลาตักรามันเสียงเวตูรินตัวอันนี้หุ่นไล่มีแต่เพย์จูบังเราฟินาสิลบอลบอลเชนมีเจ้าจงตักกันตีฮีทิลดังอินาบอลตันเราอันนี้นะอันตะกะลังชัวอันนี้เรานะเอโมทิลดังเล่มจันนะเอโมอมเมียเราทิลกันติดทะยังสุดที่อันจูอาฟีระอดูตัวยาที่ยังนิมกชีนั่นนี่เรเวอเรนทันเซียมาค่ะเฮตักนั่นมาเฮียนเจงะอันนุ่มปุยพวกมันนี่อัตักรำถูกตู้ตานจวนเล่มจันนะคะเสียเทียมเทอันนี้เราไบเบิลินริงเรามีเจเนนว่าเราตะกางมองบทบาทตัวนี้ของสูอัติยังคานอัตักรำมาเจงเลยเล่มจันนั่นนุ่นในตู้เตะขจูลิมตะกางกันเข้าเทเราอมเร่งพวกอันนี้เรเวอเรนทันเซียมาเฮียนอัทยังโตกินมีปุยเตอัตักรำมาเจงเลยตุรินอัฟุยเฮลชีนะกัลกงอาตาตู้อันอมพอินอาทิตย์ที่เฮียบานสันจวงเราตักนารามาเจงเวตูระมีปุยเตสิลตินนามาเฮียนทอปุยเตเนนอินกาทะเลาแข่งอินอันไหนพะอันนี้อัตักรามาเจงเตโรจูเงตตะกัดติงเสียตูรินอัฟุยบ้าเราบอกฟิโลโซเฟอร์เราปุยตักอิมานเวลกันตะชวน if the truth shall kill them let them die อัติยันเดียวกันเรเวอเรนทันเซียมาเฮียนทุดิกเลกัลพุ่งติงโซอัตาลันนะตู้มามิดไหมอเวงไหนหรอวะนาตีเลเราตัวตู้อันอมโปอินอติตูร์อติตูร์นี่ตีอาเชียงอัตตะกรามาเจงตูรินอติตูร์ฉุลพางไงเราเรเวอเรนทันเซียมันหนุนหิมหานั่นไล่มูจูตักนั่นหนุนนี่ผู้ฟิเอลซีบาลาเชียเจงันเลขาบัวบัวอบวยกุยสักจะตัวป้าเราจวงบุ้งมาสับเปราโปทุบุยตานริงตุนุนเลเลมจันโคเวลตีจวงมังงะตานี่ปัทยังกันเบียกนักงาเฮียนคาราชวนลำมังอินดวงโตกินกันอินโตเลนกวลเวลชินนี้นะงายปัทยังทูตะกะจวนมิตาเอ็งมาดังอเลงระวังเฮียนทิลดังเอ็งมาอเลงเราตีน่ะสวยชินนั่นนี่ปัทยังดูซองอาดามาสับเวลชินะตักนั่นนุนจากเซจงอินปัทยังรองโบลอะตุ่มหน้าเฮียนมิชิงดูซองอ่างปัทยังรองโบลดูมีเตอฟางอินอามัลตักเฝ้าจีนอินอาเชียนกงไงอามาชิเจียงตู้ผู้ไม่กันละมันชัวละไอเอสตาร์จวนมาสวยอันนี้อามาเรเวอเรนทันเซียมังเฮียนกับพักโตกับปัทยังไงชาจูกับโซนฟางอินรัวน่ะส่งกระเริ่มเหล่านี้อินกับอินเสียอันเดียวอันนี้เรเวอเรนทันเซียมาเฮียนเดียดูนุนเลตเล่านุนข้าเสียงชัดตุ้มนั่นสันเดียอัตตะกรามาเจงตัดอังคารไอเองกอลเกาชวนมีปุยเตโปข้าอัตตะกรามาเจงเวตูรินไก่ช่วยตุ้มเฮมิกงอาเฮียนฮาร์สันตั้มตักอัตตอร์ผางเงี้ยนี่
mizo te kan pon lan dan hi athu bani ti tongkam amang tamai hi mi tam tak chuan mizo te min da liam na ngai nom thina mizo kausan le khotlang mun chi taka zir chianga poisen taka dik lo le a thalo lai khak fok thin tu reverend Thansiama te tan chuan soi om tak zo ni na la reverend Thansiama hian atakram ami mi lo chu alui lon zel ngama kausan ani emo khotlang ani emo po ni se adik lo le lem chan ani a hriat chuan chop le silin akhak fok mai thin ani misina khan lo soi to kan soi non le chim manga income program a tong trai tura la so chon tong trai mai lovin khan aw lam na to reverend Thansiama a phe chuan in day atia chu tiang chuan a ron ong ani ama reverend Thansiama chuan I thei lo ni kha lo thu ri la pathian thui ngai thang u atia nula chu ka son ve mai boka ka thang u pa ten nula chu han chang dewa ani chuan heti te chuan ka usha in ti kholovin in ti lum tre bani hi chi to re rang su tin a lo zil zo ani thil thalo le dik lo ni a hriat chu in su kar mi a lovin chop le chin poina hau mai thin ani mizo te hi pathian chu du tak tharau poi soi la tak kan nia kan sia de cha sia na pe la thil thleng po kan soi sem ngam thin lo ani pathian thu kan du dan em ngai to chuan kan ram chiat na le so na tam tak hi kiam do om tak ani lain apung tol zo ani a reverend Thansiama ero chuan thil thleng hi en yam ve mai lova kan lem chan na chu atak zia soin corruption hi atak ber ani mai lo mo ati hian ani pathian minga in lana sang te po hi kan ram hi asiam thalo emoni chu o ti tur hian ia kumsa ka sabo somre chawa camping na sataka thleng te po kha pian tharman tau tlo si lo ani in thuru na ti chetu ni bok ti na so ani ani la taka harna thlen masak ber kumsa ka sabo paru atanga kir kang harna kan to chau sang le camping crusade te hian siam chani se chon ai ru khlo lu duk te dan kan poisa lo lu duk te dikna in mun a chan them to sia te hi kiam nge yang sarkar na tok te kha camping a te crusade a te kir kang harna te tel khan ni ve tho sia atakrama cheng turin ka usan ni puite nasa takina zirtir thin pathian biak chungchanga soi etianga soi na hian chiang viau ome hetiana soya pathian biak hi mishing ti tur pulpui le ka usan ten dan siam tu berani ti mai turani lo sa kwa zong a pulpui le lai puyani achia emo acha emo pathian kan biak dan chu kan nun dan ani a pathian biak chu uluk tak le zom tak le fil fai taka na poimo chataka kai shoi tu in thu tui tam du te biakina kausan thil tak po din lem lo pon du te dikmang lova pong zai vak te tu sil tu in thu dang soi chiam te hun mumal lo taka in khom na man te hi biak na dik dal tu le mi puite ti chetu ani fo awangin biak na tika shoi a poimo a ril rung het nei le huai po a thun khop mai kan biak ka lom zong ai ma in lom na puar chu lim na kong bau mai ani thin ti thu a soi te hi takdarama a chen jalan tir tu dik tak ani ngeyang mi dik chu huai sen chu a dik thin ti reverend Thansiama ni na ta lang tu poimo takani pastor ani chungin kutlang indel bo na le sarkar kal phung te po avei le a he theng hena soi kausan le politics te hi midang rong bo sak tura in pek na huang ani thina tunlaya chuan mani lo na tur zo na achanga thatlan na tlem intidam la ke ni po tiang khan midang du sak ni om takin kan tonga mani tan kan zong si biakina le pon lama po in long der le in chibai lem ten kan in bol vela milem biak na angin kan ti khat me ti na soyani alemin kan in faka arukin kan in airchin chung lam atanga tha ain pon lama moi na kan zong atha le atik le atak kan tui pui lova ashula zel kal kan tum tia soi te hian mizo kanun phung a chiang in a soi fia le maya heti ang mu fia ve tur chuan atakrama cheng ve kan ni anga ngeyang
apian pui fin na le thiam na nei that chung changa a thian kom nei ta puman zo la chuan Oxford emo Cambridge vela emo ama tuizong taksir se chuan Nobel Prize te hial dong thei tu ling kam hu ti na soi ani atop nan Reverend Thansiama takna an soi hian kovela kausan soi pastor ani a chu wang chuan atum bera hi Christian na ponga takna nun nei tura mi puite kai soi atum na ni a chu ta chuan soyangin lem chan na atak ni lo hi atam maya chung kara chuan ani chuan te top choin akal char char ani chuan a tlai ama thu siap chaton pa ro chuang mi hian kan ti to panga tunlai lem chan ko vela hian ding tu te chu tharum tho le tam ne lam ni lovin takna nun vong tha a chana nun puya chia thatu tura tu pe ani neutral le nung tol le tong mo pui thei ani lo novalong chu tui atam pau le asanga arsi chu zanthima afia thipui anasa pau le mupui alen na asang chinang hi ani ring tu nun chu chatuan lal ti sen nga sia chatuan kharau tu tak a ti nun na chaw le shwai ani lem chan ko vel yanin an he lova chatuan pa in rau chua ma siam huna chuan van ro puina akum ti rang khati song khani ro me ole puvu la kha khong ai lo chho ve sela certificate min nom nan sam vero se kan security ne garin bia kai to sum biang chungin minute khatam na kan tin velo mayana mi paper seminar paper chia tu dan min non soma kolong khop maya maro chu min non som khanin seminar paper dang pakhat kalo ti zo dap chi a ni vel kan cholo te ka ti lain dam lo nai min klak bok chui ta ni min pi atang khanin ka ni min pi vel han ka tho har thei chaw ani ki ka ui khop mai chu ti ro ro chu ani ki ka ngai cha ka kalong kal sa ma ngai long ka ti le mai ka ma paper hom ka thì hey when I had in coming like san em mai mi zo te si nga so ka ngai san te bol ti mai am ku ban zo la ka puwa ka long khop mai ka ngai san na chan chu ka ti na te hoi sen na te ni chu chu ka soi chuak tu wa ka soi chak bo ka tin thala pi po ka du ne te ya ki da ban are chuan tem tu ka ngai ya te na dot le chuan in ka soi tu chu hey sa zui te ka puwa mu ka be sei bo ka kum sa ka ko som ko pali khanin bihar in kheli min suaya tin ai apa chan chin ale khamu khan leya kan chiara en mo kari luwa ka ri ko la ti mayam sa sui te yami sia te apa atranga mu thei ni wa mong te kha ka mu ve tat mai ni mi wai sen ani na lai ka ngai sa ke ma thil ton te ka sa chuak we wa ya ni a chan chin kan chir changin enge ni lam lui kan ti an chi tai ko anga pe ka chuan thil pakhat ka tonga ke po hian lam wa line so chan maria son kan mama presbyterian ko na kan loya kan zai kho ma chung khat hi lam lui pakhat hian mi ron no chuak le deuh sek mai kan chua chata ka zai lai kha lam tur mi ron no ka ngai dan tam ya lo mai mai ka ti ya ana bu ga la ka ho ta tai mai chung khat le chu TNT an ho tu pa ko sa tan ki ma kan roi chum hianin kan nu ne kan kho ma tu sei tu ra tin to nu hianin nu la pakhat hi lam tu la hianin a fira mai ke yang ai thei vak lo khan in khutiam khu pathian na tho nin ka thelo a re va tam ka tia kan nu hana lo tho te wa te mi ro kha ka su a chi lo kan mi tia ma ro su re vak la han tu sa thum ki ma hianin khalu la kha ta mak ma ya tu tia vela du fir re tho chu kan i wangin
Reverend Thansiama mungkin papa mau napa ni bok sarjui dia apa ni bok kangai sang ma pe pergi kelas siap thawin kering kita kan soi dulu kan itu pun bin pe kalau me ini somli pengagum teman tu teka orang saya kadung tok lo tinggal ni lawin amar masukan tupui Reverend Thansiama ini dik nale huai senna mấy chèr chi tu anh nhìn nó lại kan soi kha adik perlove thì nó tam nó ome adu angai dan này nei lo po tam tak kan ome chu phami dang ngai dan ne kan ngai poi mo tel tur ni ti zo tu soi te nom ta ko wang khan han soi chien le zo le tu lin kar ya adika lo pasal Thansiama kha adika diklo tu te khan angai dan ti dan kha adik loveti om jene soi sel an om reng lo ama ro chu an du dan zo khan kala wang khan an du dan kha dik an ti mai tun mi chila ka soi to ang khan zai thup la mu thu soi aw vak ti phung nge ta kan nei hi tha kan ti ni chuan a that lo zia chu kan ram hi corruption kai rol na per nat na tri bai om pui na bom na sat ber kan ni reng hian soile tu rom chuang lo khopin alan chian ti re ni chu wang chuan khang kal phung dik lo Reverend Thansiama na soi sel te kha a thu oi la a soi sel ang khang kal phung dik lo te kha ti lo ila a du ang khan om tai la chuan heng nat na tri bai om pui nei lo wa van ram kal tak kho kan ti tu rang ta kan om na tu nin kan ye kati na dia corruption te tel khanin hetiang ka sai ka ve em na chan hi hetiang kan nia wang hian min khechiang tu central sarkar le nam dang te yan min ngai ne pa min musita enga ma min ngai lo tak meu ni chu ke ma mi mal ton khia ta tang hian ka muchiang na chu wangin kan mi zo nam mi kan lo an ve theinan hetiang mai kan ni lo na ne tiang hi ne o mangu tia chu tiang a tan chuan Reverend Thansiama nun le a thu zir ti na khang kha a poi mo e heng kan threveng tur ni ka ti na nia tin biakin chi e ru poi sa ti ni hli ti la chi hi po tu rong ti te kha mi sun ven biakin ni nge khoi biakin nge ni nge la e kha poi mo lo kan ram hi ele ba enge ni thar chua nei lo siam chua loi po nei lo central sarkar poisa lo kala tanga in rel bol kan nia chu central sarkar tanga poisa lo kal kan in rel bol na za som ni pa khi akal na tura thing ta nga ma son na ma kal lawa apa za som riat ka chu kan e ru ni di tun kum som ni chu nge po eng mo zat ka soin ka siak to a chu tie ni chua heng kan in lian pui motor lian pui mi mang ma son na ram ma son na ni si lo hi heng ke khoi tanga lo kal nge ni thar suwa kan nei si lo siam suwa kan nei si lo chuan kha central sarkar poisa kal kwal ve la tang lo khan om lo ve chu wang chuan pastor Thansiama heng kan biak in te po hi chu tiang tanga sak chuan ni e kha tiang tanga poisa lo kal kha li pila chi khi po tu lo nge ti kha ke chuan thu dik mulu ma ka soya ka ngai ka soi som mai thrin ni kha biak in kha soi chiat na ni lo ma lo chu kan kal pung dik lo soi chiat na kha ani ber mai ni tin he tiang e ma pastor Thansiama ka ngai san na chan ni in an na tak kan ne ya kan thil ve te kan du dan te na nga chu wa ngai ti tun thenga a du dan na kan kal chuan ke po ka du dan na kan kal chuan mi kan lo ang nge ka ti na ni ya ma ni mi mal chan chin soi chua tun na te om ta ram ka ve wangin lekha ka zia ka thu ka soi chara mi in politics lo chu ram siam that na om lo tin i lu chin tu ra ni an tia congress ka va lu chin ta ram le nam ta na tho dan tur ngar ka soi ka thoka ama ro chuan ni chuan an ti dan pa ngai mani ma sial na kong zo pa khai ma tien nei lo wa chu wang chuan tharu kong nuwa heti angai zun ka tel ve thei lo ve tin ka ban san tok maya
các bạn sân cái anh nên nghe cái gì cả bộ Chief Deputy Chief Minister nia anh hùa Chief Minister ni zui turan min soma alom cái đi khop mai amai rồi chú in ti đàn hi dot soi mi bum lem chan vote le ni hết tiền cầu phung in này xuống chuan ram le nam ta ne neng mai ti tak ton lo hết tiền ti về à Chief Minister ni ai chuan hết tiền ti về lo chia lệ thật riết nó mang nụ ní cả thang do cái tiền anh Chief Minister ni thấy nó bỏ chút nó ra chùa san cái nhà chút tiền chia chuan pastor Thansiama bỏ amal tatani ama dikta ka pathian ro bom na lama khan ama duang du pui tu khat che ma zong ta chu no mang tu na kan chairman te po khat yeng ni wanga mangai sang tu ni wanga tianga min ron ho lo tang te ni lo mom ko pai ama ro chu an ni ang khan kem lu tu ka ti dan siam tha ti dang lam tu khan om zian de lo he ti kan ni ta chu wang chuan khat yeng kan soi tu na chan kha dik chu dika dik lo chu tam engang ma se adik chuang lo chu mi tam zo ngai da na ni wan lu ta tiang kan kal hi adik lo wa ke chuan tu na pastor Thansiama chanjin ka soyang che khan ka ngai da na in ka om sar do na mizo society en ko ran le politics su soi lo chian ni that ni kan kal phung te poi lem chan na de vek ka tia ka mal ta ni ka se phau lo chu ji point ka da thin hết tiền nó cán ông xuống hi chuan cán hồ rèn đó là ram mà son gió lệ tạc gió yên cán cao to lồng chu cái thầy anh yên cái thầy to biển cán nắm cầm mà ngày vàng cái xiêm chặt tung na hết tiền đi cái nia chú tiền đi na tan chuan Reverend Thansiama thu lệ là thế acha tu azir tin thế hi om rèn xe tu tên em một rồng trăng cài quy thầy nan tìm đấy xe hết tiền hun ni rồng xiêm cái nia ni chỉ nó cái sợi tòng khan hey video này kiếm căn tia YouTube bảo thì căn đã viết đó là tin lệ khá bùa căn xem đó là khăm mi nó xẹp cái chung căn còn tí sát đi tí khác căn sợi chiang lệ tôi nia cả lò men tầm video chơi mình hồ được tập nào hey anh ấy từ nơi thì mấy đó chủ nó đang có nghìn bị thành chung nghề hồ đúng không ở sẽ chú của lâm răng lòng cho sợi đất trong cam gì phải làm gì các sự cần chỉ để ngồi suy thể hiện còn suy lúc để sẽ tạo ra chairman thiệt tụt tết thì tôi soi tụi mà đâu có lo cái gì chỉ là đâu vậy cái nó khác và mình cho là hệ tập phụ đấy vậy mà sẽ không phải đều to anh chị ta đâu có gì à cho nó inform thế bỏ cái nào đấy đâu mà em bỏ đi xe với đây tiền trong rẻ anh buat sai gì lo mà cốp vậy à anh ấy nó mà anh bùi lắm này là vin là thủ lệ là do lắm mà khác thì tất cả phong cái này vào in ngày nó cốp vậy à thì bạn đi khát cái sợi về rất đủ cho cái sợi cài lem lâu tapa pension chúng ta hiện bang tàng đều hành sợi hiệu mà số tra anh đi lại khang số gì mà khang là chế à khát tiền chế đủ khát chơi không mà bị đều là ngay em tiếc khát tiền khá ôm thuần sợi lem lâu quá khát đi lại khang mình son về mà son cả nô mà thậm chí là đàm về là mình son về khang bây giờ là chú ở phía sau lâu vàng in chú thiếu bùi in bồi hết lâu hồ gì à trong làm bia là son nó khác khác chuẩn chế mà bỏ còn đuổi riêng thế khác là hồ mà vàng in ở trên lâu phim phim mà đến khác bạc khác là lâu rồi là khác là ngày đó là đi lâu đều vàng in thì khác là chùa cái pension thấu chuẩn là cái là pension certificate ở chỗ anh ở lâu à làm thế bộ khăn hành soi đều đã cần làm tận chuang lem lâu à bên sân đó thì chụp hình về thì khá là khác và đêm tốt anh ngày này thì ông thì là cần soi phía rất đua tiếp theo bạc khăn cái soi lâu lá lâu rồi tắt chuột thì thôi à tuần ha sông sari tia lắm bằng châu
som sari tanga som sari panga bor kha zual mai thei ai zola in nei bo ro khi a che khop mai chi na soi zo kang khan a program te po hi an ma ni te an lo siama do kana ten lo da achang chuan a chiang de mình đã khila amang du lo wa ko fan ti tu ra ne te tin an tlai tlang pui boka in nei thian te po hi panga ve paru ve din tlang dul hun lai kha ni tlang puya khatia khan na sat takina be ya chuan hun bi nei mu malin in nei oma tum khat phei chu an tlai lu tu ka mun danga in nei tir tur nei bangin a kal san lu hi ngata khatiam ve khan thil kha in nei chung cha ma po hian thil thui deuh kha asu ve a em po di se pathian mal som nei adong khup maya a u nau te zara risel lo ber ani chuna no man sem tu uwa na pa te phei kha chuan kan en kol lo chuan e am lo ngam te le kha ji ti yem deuh ania ale ka ji chung cha po kan soya a zir zel te po kha adil ve ma ro chu ani chu rem talawa midang te chu rem thin te po ni am a rual pui te po kha thui deuh deuh phei chu zir thowa e po ni se a ton chi na pia ma hian pathian mal som na pathian en kol nei am mu zela chu chu ro pui na lai tak chu ania voina mi thiamin ti khan thil in an tia angai nom le maya pa te an ni na a kan soi kha thiam dang kha chang ka nga chu kwang in lo thu kan soya ma ra cho kan ro yo tha biao lo chewa ti po kan nei lawa e po em dalman zuala foundation thil vek ania alom khop mai ha tiang hun kana chang ho hi kan ro yo tu te le pe pan wo sai tu te zong zong a khan alom thu kan soi an ye lo me cho thiam lúc sẽ là chairman các anh chị thấy cái gì đó thấy được phần đấy thế organizer là cái thằng thanh minute nhị khát lấy cái sợi về lâu cho nên chung có lắm bằng khan nên resource person đấy ha anh sẽ bắt lâu chơi qua cái mà song home đều ha in đi đều vết mày à thì lắm bằng cái pastor bắt đi lệ cái colonel ha cái song tắc khan đi lâu đều cũng mà lệ kan secretary pakhat tha so khani aba khachu kema som de fa gin ning ka ria chu wang chuanin lom thu an soi su hrim kha ka ba a ron soi phal bok atum bok ani o chuan indi na kha paper presentation in nei don khanin an soi chiang lo tlang puya kan chiang le zoi nga in thiat theina le pura veran Thansiama chung te point lo thiat theina kan kolel ram lu na khachu kan sia to thleng mi nom puya an lom tak zet zeta hai kan lo soi zaum khop maya chung kan lom tak zet zeta reverend Thansiama ka hriat da ti thu pui mangin ngai dom takina ron present a reverend Rosiam lian to chong kha associate professor ania ATC a hianin ani khan pastor Thansiama theology ti ania reverend Laldu Amaral te assistant professor ania ATC lama thawania pastor Thansiama su missiology thirna tangin ti ani po ato thlengin ti hemi an pui a alom tak zet zeta a boi don te lu nen kan lom le mai chuan professor lal sang kimi sai lo le valorin chana kha an ronin thuruala lal sang kimi sai lo chu philosophy a PUCHOD 3 khania tuna chone lo chu san ve to boka valorin chana kha research scholar philosophy lama ani chungin PUC hona thok kop bokin ka ria anni khan a brief philosophical analysis of Reverend Thansiama's work dikha an thu puinia chuan professor Lalbik dikin tamte in Reverend Thansiama thu le la thlina tlang dama tangin ti aron nayar professor Lalbik dikin tamte kha MZU professor senior Paul ani tawa admission director ni admission chungcha thu berania college development council director ani boka college rang inspection equal tree kan sia thiam dan tu chun college principal te ho poina an biak that ve ngai pol tak khopa MZU officer zinga telpha ani yani pokha achunga an lom le mai chuan lalrem ruwa taren thei journalist ania ani kha pastor Thansiama interview tu dung berania athu pui nget ril le thir thui Reverend Thansiama imai ngei nom tegi ron present boka adut le chon doctor Zoram din thara
Associate Professor, Department of Mizo, MZU, in Kalen Naram Atanga, Tribal Ni Hla Zir Zauna, Tin Ngai Nom Taginaron present po. Bilal Ruat Puyakha, Ifa University, Mizo Department HOD, Ani Khanin, Farkon Pa, Ni Deporan Soika. Reverend Thansiama politics hilna tarumit bi jianna tiania lalrem roting en de khaban soitongin assistant professor Mizo Christian College ania research scholar PhD Department of Mizo MZU ani boka athupui ka kawran le khotla masir le lamachanga hilna Reverend Thansiama tarumit atangin tiania JSLrin zuala kharon pha ani de poka paper te poron thon khan ya research scholar PhD ni certificate te poka print back mana anu an zai awangin aron rem chang lava voin na an zai anu kha chuwang chuanin aron thula a chan kha a pomtlang ebemo chuwang chu kan thre thiam khom mai pathian le khotlang rongbol kop hi ti thu pui mangin aron jiak boka chuan de bi lalri nomi kha PhD research scholar thonia BSN HSS department NIT Mizoram mania Reverend Thansiama and his ethical approaches ti kha athu pui ania chuan English section hi siam kan tuma ama chau kha voina ron present thein in pipa li board te chu ziak thei dangan la ondon mela English section kha le khabu kan chokuna po ashana da ngei kan tuma Reverend Thansiama chungchang asak chong chau thiam te poina an shiat ve ngei theina na ti kha kan tuma ni chuan thangsian tluang ti kha MZU panel PUC guest faculty ania research scholar PhD di boka Mizo department Reverend Thansiama le siam thatna ti ngai nom takaron soi tu khania David Malson tluang LLB government Mizoram Law College in Reverend Thansiama nun thuril le kau shan shuaina aron soi boka Gabriel Lalmon kima MZU guest faculty le research scholar PhD di bok Mizo department noya PhD mek bokin Mizo khotlang nun ina tlak cham Reverend Thansiama nun tang thirna ti ngai nom takaron soi boka Gladys Lor Shui Tluangi kha PhD research scholar ani boka Mizo department noya ani kha thul vi thul e khabu ti te project to ni atin David Malson Tluanga te po definitely ti ziak to te po ni ale khabu te po lo chho to aran ruati nalim ruati ngen te po sei ti le khabu te poetry bu lo ti chho to ten ni an kut chuak te po shalakal ne me mani Gladys khan minaran ni lo Reverend Thansiama iron ziaka sidal nundika EMA political science final semester ani te po discussion forum ate vice chairman te in munshang shanga su nuwa tak ani literature lama page one mi khol lo leya athu pui po atakrama cheng Reverend Thansiama ti ani kan soi ro chu ani hi mi pui tak fek ani a chen te page so ma chu so nu man lo ti te khang chi te ni a kin kan hun kan bo chena sa ve ha ga ge ni po kan be se a in kan tui trama alom lam te po ni anga chu wang chuanin kan research scholar ho chotnu lama ti te phei kha chu tle min in chudrel tha ta deu in ka ria thu pha kan soya mai ro chu long thu kan shil chewa in hun tu takin senga sum le pai tam kan in pe thei lo kha in flow pa khan tle te chu kan thun ve ma se tam ho lo certificate te po kha ul takin kan han ti tir ve mai ro chu khoro pui man na tur pat nia ron mang lawa kha chun space kha voi khat kha ron ti swal poking ka ria do in ka zau dewa social engmo ripei ka print chadwe ti nom chon mi ron ben me anga apoi tam lem lo ve ti nom chuan tha thowin ka ria chu wanga han sem te ko kan nia siam chadu ri mi nom chuan mi ron be pop le don nia in za vai chu han long tak se che tatin abu tum tu Michael Lalman Zula Foundation hian ke ni member kan ni chuang lem lova ma se pumana chui shuai te zinga mi tho kan ni awangin a foundation member ni lo mai la voina hian kan han ti pui ve lo lo pania tin kan secretary pakhat wanal thafam ki ma hi a tho lo maya amai ro chu voin hi spinal cord zai to ani awangin Ebenezer Hospital a phai lam doctor thiam local line ya sum tam tak se ha phai kala har sa sia kazu in entir me nge ti min kal santa ani po voin chu kan ngai view maya min khan lamri lo yu ka te kan lamri po kan tin kan chairman Reverend Lorin Moy chunga le anu pui chunga kan long tak se ta pastor Thansiama chu chunga po kan long tak se kan ni organizing nam kan soi thi se kan lo me kan hun kan ti to su yanga trong kam po ni to lo mai ra kan sa vai ding ila pathian tu ka chia ra te ma
trong cầm như là bên lal pa trong trang soi tan hung ni dok lo nia pastor Thansiama sering chung ke ma ni nu in nan lal pa rin tu rin san lal pa ni ro chu enga thole tui kieng a thim phun lui ka ma sung kai kholum lo cheng bo lao lo an ha te hring reng si kho khen kum poi sa lo ra chua chu chuang si lo ang hi ani ang sam pakhat na misok so de reng ro danga om ngai lo kal ani he wo ke sap chung misol te kong po ding ngai lo fa stand musitu chu pa po chu ngai lo mi chu sit ai nga thole alo na chu lal pa da na ni zo ka adam chu 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 na sa ni ngai to chi ani chu tui luang tiang a thim phun a hun te ra chi a na po wai ngai lo ang hi ani a thil te piang chu a ngui ngi je lang tu ki na kan chiam lo kha in ho du pathian thu ro fil tu te cheu chu se regula anong da na thu chuak chu ngai tu in zero amen trong trai lo la u kan pa va na mi in ming za ro se iram do seng ro se